Imamo, nažalost, gremo po konvencijah. Spravo Game Gang ima ta plan iti. Jaz imam Game Kako Gang. sta lani videla mogoče Game Gang? Kako, če primerjata recimo Mofocon, pa anime konvencije, pa furry konvencije, kako vidite recimo Game Gang, ki je bil, kako ne rečem, specifično gaming konvencija, bolj osredotočen na e-sports events, na oder. Pač iz tega stališča je bil meni preveč osredotočen na Preveč samo na eno, gaming. samo na, ampak samo na en oder. Nič se Ja. ni dogajalo, koliko se mi je Vse zdelo. to je ta problem. A ne? To je bila prva zadeva, mogoče bojo kaj izboljšali. Okay, letos, kar bojo dodali, so očitno kontaktirali Anime Folk in videli, koliko je dejansko anime popularni. Igric imaš. In bojo Ja, dodali sej. anime artiste Oh. na stojnice, se pravi, ne bo stojnica samo ne vem, kaj bi lani, Samsung pa Big Bang ali karkoli. Ja, pač, ja, ful je sej. bilo random. Ful Ne? nekih tipkovnic, ja. Ja. Pač periferija, zato ker je Big Bang pač glavni organizator. I guess je monopoliziral vse stojnice. So he was like, you can buy this or nothing. In so pač ugotovili, da očitno folk, ne, upam, da so ugotovili, da ni imel kaj za delati in bojo letos dodali pač anime folk, ne, se pravi anime artiste. Pa upam, da bo več takih stojnic, ker se bo dal kupiti like anime merch, you know? Ja, pač da bo dogajanje naokoli. Ja, pač Meni malo je bilo več. pune Board kul gamey, oni. maybe, I don't know. Ja, to je že pa preveč, Marko, to se moraš Kaj? prav sest pa skoncentrirati. Pa se ne vem, lani so bili kakšni programi zraven, ala, ne vem, delavnice, Nič pa ni take bilo. ni bilo nič, Jaz sem imel ne, občutek, letos da je, ne. letos imaš delavnice, tečaja, programiranja, Oh, nice. programiranje Okej, za okej. ChatGPT in pa programiranje v X-Realityju. Okay. To je pa bo. Ja.